Uvodno ćemo pogledati gradonačelnikovu presicu koja se održala 20.9.2022. godine. To je bilo prije 2 godine. Kada je gradonačelnik svima nama, značajno glupljima od njega, pojasnio zašto je čipiranje bitno u novom modelu zbrinjavanja otpada. Se još pitati za ovo čipiranje kanti, državni inspektorat je najavio da će grad Zagreb plaćati kazne. Ja se sjećam da Milan Bandić isto ima takve probleme, treba grad Zagreb, u njegovo vrijeme je bio mogućnost... Znači 3 godine traje čipiranje kanti i mi smo to ubrzali i završit će do kraja ove godine i to čipiranje kanti nije u suprotnosti sa novim sustavom odvoza, nego će ga dapače poboljšati u smislu da će se moći identificirati svaki spremnik, ne samo komu je korisnik, nego će se isto tako moći identificirati da li je ispražnjen taj spremnik. Tako da kad neko od građana kaže da mu nije ispražnjen spremnik, a trebao biti po rasporedu odvoza, za to će postati konkretan dokaz. Znači i onda će, a ukoliko doista je to greška čistoće, će se to onda naravno morati obeštetiti. Ali to će sad biti egzaktno i zbog toga se čipiranje radilo. 3 godine se radilo, evo sad je skoro 90% riješeno kanti i do kraja godine će biti preostalih 10%. Ok, sve ste shvatili, sve je jasno u vezi čipiranja. Nadam se da ste primijetili kako je gradonačelnik Tomašević u svom osebujnom stilu trolao gradonačelnika Bandića koji je to radio 3 godine i evo ostalo je srećom svega 10% i kako će sada to naš vrli Tomica pojesti ko kremšnitu do kraja 2022. godine. Ponavljam, do kraja 2022. godine. A sada poslušajte šta je Tomislav rekao jučer. Da spomenuli ovu odluku jučerašnju Visokog upravnog suda oko otpada, dakle u očitovanju grada Zagreba Visokom upravnom sudu između ostalog stoji da se kontrola pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad vrši putem sustava čipova. Dakle, znamo tu priču, no evo, svi sindikalisti u holdingu tvrde da tih čipova nema, to je da taj sustav još uvijek nije proradio, neki čak kažu da uopće niti neće, da se toga odustalo. Ja sam vas u nekoliko navrata zadnji put u siječnju ove godine pitao za to, u kojoj fazi čipiranje, niste mi znali odgovoriti, rekli ste da ću dobiti pisani odgovor, nisam dobio. No evo, u očitovanju grada sudu piše jedno, a u čistoći tvrde drugo. Dakle, netko laže ovoj priči. Je li grad lagao Visokom upravnom sudu ili lažu sindikalisti u čistoći? Kao prvo ne piše to u očitovanju samog grada, nego to piše u odluci. Tako da tu je već teza udruga promašena. Ovo što vidite je dokument koji je dostavljen od strane gradske skupštine, Odbor za statut, poslovnik i propise, dostavljen Visokom upravnom sudu 25.11.2022. godine. Vidite ovdje gore u gornjem desnom dijelu, znači vam je primka, znači pečat zaprime Visokog upravnog suda. A na lijevoj strani vidite, znači to nije falsifikat, to je to. Imate klasu, imate urudžbeni broj. Dokument je napisan 25. studenog 2022. godine. Taj dan je printan, potpisan i predan sudu. Znači evo dokument. A sad poslušajte šta taj dokument kaže. Evo nas na sljedećem slajdu. Znači ovo je stranica dio tog dokumenta koji se zove kolokvijalno očitovanje grada Zagreba Visokom upravnom sudu, koji kaže sljedeće, citiram: spremnici za miješani komunalni otpad koji su dodijeljeni korisnicima usluge sadrže na sebi oznaku u vidu bar koda koji se očitavaju prilikom pražnjenja, pazite sad dalje, te se isto očitanje pohranjuje evidenciju koja se vodi kod davatelja usluge kao dokaz da je usluga izvršena. Nedavno smo objavili dokument sindikata u čistoći koji se očitovao i upozorio gradonačelnika da se malo pogubio jer da čipiranje ne postoji. Pa ja te sad, Tomislave, pitam otvoreno, zašto lažeš? Znači ono što gleda
Visoki upravni sud je zakonitost odluke, a to piše u odluci. Tako da, što se tiče ovih svih detalja oko evidencije i provjere odvoza, to vam mogu odgovoriti iz holdinga i čistoće. I ono što je isto tako pitanje, da postavite pitanje drugim gradovima, kako oni to kontroliraju. Dobro, što je sa tim sustavom čipiranja? Dakle, evo, recimo, 2022. ste rekli da će do kraja te godine biti sve to završeno. Krajem 2023. ste rekli još 10% treba se čipirati pa će to proraditi. Početkom 2024. ste rekli još 10% pa će proraditi. Sad smo na polovici 2024. u kojoj fazi čipiranje i hoće li ili se tog odustalo? Znači dobit ćete odgovor od Zagrebačkog holdinga i čistoće. A to ste mi rekli u siječnju ove godine i u prosincu prošle godine. Nisam dobio odgovor. Dobit ćete. Mislim, kako vam mogu ja takve detalje znati? Evo, jel mogu ja znati takve detalje? Znate puno detalja, ovo ne znam. Ja vas uvijek pitam... Dobro, hvala na komplimentu. Hvala na komplimentu da znam puno detalja. Znači, ponavljam, ono što je ključno, zašto su oni promašili što se tiče udruga, je da to piše u odluci, a ne u očitovanju. Zašto lažeš? Pa lako što si ti inače lažljivac, inače lažeš, čim zineš lažeš. Znači toliko lažeš da manje govoriš istinu nego što lažeš. Znači mi se više ne čudimo kad ti lažeš, nego se čudimo kad izgovoriš istinu. Jel razumiješ, čovječe Božji? Jel razumiješ svoju patologiju? Ali ti si napravio nešto drugo. Ti si lagao novinaru u oči. Ti si gledao novinara u oči i lagao mu. Ti si lagao hrvatskim građanima Zagreba, koji su te gledali na presici koju si sam snimao, na kojoj lažeš. Tomislave, ponovo te pitam, zašto lažeš? Zašto si lažljivac? Zašto lažeš?